izvadili krv ujutro, 7:30 je. Idemo doma. Snimao sam nešto, vidjet ćete na glavnom kanalu, vidjet ćete zapravo već je na glavnom kanalu, ako ovaj vlog dođe to će već biti na glavnom kanalu, uglavnom odite na glavni kanal i pogledajte. Idemo na faks usput. Idemo opet pješke, lift ne radi, to jest radi nego ljudi sele stvari pa je zauzet stalno. Valjda neće biti kiše danas, sak će biti. Ne bude dobro. Još jedan lijep dan, nije zima. Malo je mokro, ali nema veze, to je od kiše koja je padala noćas. Ali je vrlo ugodno vani, čak mi ni ne treba ova maska, ali samo da izgledam fora. Ne. Uglavnom, malo već kasnim. I još uvijek me ljudi pitaju otkud mi maske. S.A. Company se zove stranica. S.A. Company. Neće čovjek s vama radi pa da je panorama, ali vi znate pojma kaj je panorama. Idemo doma s faksa polako. Opet smo u ovom parku, nekako je baš lijepo tu. Sviđa mi se ova fontana, baš mi je lijepo. Pudlice. Idemo doma polako. Danas je bilo zanimljivo na teoriji filma. Učili smo o pokretima kamere. Praksu imam za 2 tjedna mislim. Možda čak i manje. Idemo u praksu u studiju. Neka drveća više ni nemaju lišće. Ali danas je južina, danas je začelo toplo. A jesen je 26. listopada, mislim. Još jedan odličan dan na faksu. Zabavan, ne previše dosadan. Sve u svemu, super, super. Danas su me na faksu zvali iz Bauhausa, odakle sam naručio tapete za zid. Znači, pitali su me odakle sam naručio tapete iz Bauhausa. A ako niste iz Hrvatske ili Zagreba, imate na eBayu. No, sutra stižu tapete. Danas ak će tata htjeti sa mnom otići do Bauhausa po ljepilo i gistove za to mazati. Ok, ovo je ta himalajska sol i zamotana je, no odmotat ćemo je. Nemam ja sad nikakve tu alate za rezanje. Mislim da će mi trebati, pošto je ovo dosta jako zamotano, ovo je tvrda plastika.
Evo ga, sad idemo samo složiti. Opa, baš lijepo izgleda. I tu ima ovaj kao prekidač, ali je jako lijepo svijetli. Moram priznati da mi se jako sviđa. Možda čak malo prejako, ali dok gledate ovak, jako će lijepo svijetliti. Sada vidite kako ona osvjetljava ovaj dio prema gore. Tu sam ja mislio imati noćnu lampicu i žarulju koja mijenja boje i onda bi ona osvjetljavala taj dio ovako prema gore. Možda danas idemo do Bauhausa to kupiti tu noćnu lampicu, žarulje imam, a možda to odmah složimo i danas, ko zna. Pogotovo u kombinaciji sa plavom bojom, inače kupio sam bateriju za ovaj daljinski novi, tako da s plavom bojom jako lijepo paša, a i ljubičastom. Ok ljudi, idemo po sestre u školu, one su popodne u školi, idemo po njih. Ide i tata, idemo do Bauhausa, to jest do MCT-a, mislim i City centra, sad poslije one trebaju si kupiti kao tenisice neke, a ja idem si pogledati za sobu tak neke stvari. Kupujemo nešto, gledam barem lampe. I evo nas natrag kod stana, nismo niš kupili jer smo gledali uglavnom stvari i ima zanimljivih stvari, još ćemo sutra nadam se pogledati u drugom dućanu jer on nije radio. Sutra dok vidimo u tom drugom dućanu jel ima ono što mi trebamo, onda ćemo odlučiti gdje ćemo kupiti šta, uglavnom, tak da, eto, to je bilo ta mali izlet u dućan, niš posebno, čak sam dosta umoran, imam još malo posla za napraviti, montirati vlog i onda spavati, uglavnom idemo sad gore. Baš lijepo svijetli ovo, no, ljudi, hvala što ste gledali još jedan vlog. Jako je kasno, ne baš puno jako pričati, no vidimo se sutra, nadam se da postavljamo tapete na ovom zidu ovdje, trebalo bi biti zabavno. Idem spavat, lako noć, vidimo se sutra. Uvijek mora vratiti, ima obsesivan kompulzivan poremećaj, mora uvijek vratiti, dok ju neko takne mora vratiti.